Ibi byagarutsweho na Ariel Kageruka ukuriye ishami ry'ubukerarugendo no kubungabunga parike z'igihugu mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, aho yatangaje ko uyu mushinga wo kwagura parike y'igihugu y'Ibirunga utazatwara umwaka umwe, ahubwo ari umushinga uzamara imyaka 10 ugatwara akabakaba miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda muri iki gihe cy'imyaka 10, ukazakorwa ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo Banki y'Isi n'abandi. Habayeho inyigo zigaragaza ko hari ubucucike mu bice bya parike y'Ibirunga, bigaragaza ko mu gihe kiri imbere ibyo tuvuga ngo ingagi ziriyongera ziratanga amadovize, ahubwo zizagenda zisubira inyuma zigakendera tugasubira aho twahoze mu myaka irenga 30 ishize. Bityo rero tukaba twarabonye rero ko kubungabunga ibidukikije bitanga umusaruro mu bukungu bw'igihugu, mu bukungu bw'aho amapariki aba ahereye, ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'umuturage uturiye pariki y'igihugu. Ni gahunda y'imyaka 10 ndetse inakorwa, nkeka ko gavana aza kubigarukaho, haganirijwe cyane abo bagenerwabikorwa, kuko abaturage baturiye pariki y'Ibirunga ndetse na pariki zose z'igihugu nibo ba mbere bagomba kubona ibituruka mu kubungabunga ibidukikije. Ni imyaka 10 iyo duteganya, ifite agaciro navuga kagereranyije k'imiliyoni 300 z'amadolari azagenda ashyirwa mu bikorwa bitandukanye. Ibyo bikorwa birimo kwagura nk'uko babivuze, harimo kuzahura urusobe rw'ibinyabuzima. Ikindi navuga kirimo ni kubakira abaturiye abazavanwa aho ngaho hateganyijwe herekanwe mu gishushanyo mbonera cyateganyijwe ku cya pariki y'igihugu, kwagurirwa pariki y'igihugu y'Ibirunga. Abazahaturuka rero bazabanza bubakirwe, bahabwe imirimo, bahabwe ibikorwa by'iterambere bibafasha kuba buri munsi. Umugabo wa Gahunde Maurice ni umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru, aganira na BTN TV atangaza ko iki gikorwa RDB itakihereranye, ahubwo yakiganirijeho abaturage kandi nabo bakabyumva, bityo biteguye gufatanya na leta mu kugira ngo iyi parike yagurwe. Agatangaza ko iki gikorwa abaturage bacyumva neza kandi biteguye gufatanya na leta kugira ngo kibe cyashyirwa mu bikorwa, kuko nabo bamaze gusobanukirwa neza akamaro k'urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko iyi parike y'Ibirunga ibafitiye. Abaturage baraganirijwe ku buryo ari abazimurwa kubera uyu mushinga bariteguye, ariko natwe turimo twitegura ku bazagerwaho n'ingaruka ari ukwimurwa, ku buryo aho bimukira turi kwitegura kugira ngo ibikorwa remezo bizabe bihari. Ariko abaturage bo barabyishimiye muri rusange, babyishimiye muri rusange kubera rwa rugendo twakoranye muri iyi myaka ishize, muri iyi myaka 30, bakaba bageze ku kigero bumva ubwiza bwa parike n'impamvu parike igomba kwagurwa, ariko n'inyungu nabo ubwabo bazabikuramo. Biteganijwe ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 2024 hazaba umuhango wo kwita amazina abana b'ingagi ku nshuro ya 20. Uyu muhango ukazabera mu Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ariel Kageruka akaba agaruka ku musaruro abaturage baturiye iyi pariki ndetse n'u Rwanda muri rusange bungukira muri iki gikorwa. Tutarajya mu gihe cya Covid, ubukerarugendo bwari bwerekeza mu gukorera hafi billion y'amadolari. Bigaragara rero ko ndetse no muri gahunda ya NST turiko kugaragazwa intumbero yacu no kuza ubukerarugendo ku kigero ku buryo butanga arenga biliyoni y'amadolari mu sanduka y'igihugu. Ibyo rero birabafasha kumva inzira tuvuyemo, dukuza ubukerarugendo, ariko ubukerarugendo bwacu bushingiye cyane cyane ku bikorwa nk'uko mwabyumvise by'ibidukikije, ariko n'izindi mu bindi bikorwa by'ubukungu bishingiye ku bukerarugendo. Kwita izina abana b'ingagi ni umuhango umaze kumenyerwa hano mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2005. Iki gikorwa kikaba kimaze kwinjiriza u Rwanda amafaranga akabakaba miliyari 12. Ni mu gihe abaturage batuye mu mirenge 12 yo muri aka karere bamaze kugirwaho ingaruka nziza n'ubukerarugendo bukorerwa muri iyi parike, kuko umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice atangaza ko ari imishinga isaga 600 yatwaye asaga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda, imaze gufasha abaturage bo mu karere ka Musanze, by'umwihariko abo muri iyi mirenge ikora kuri parike, bituye ku kwegereza ibikorwa remezo birimo imihanda, amashuri, amazi n'amashanyarazi ndetse n'ibindi.